twongeye kubaha ikaze ku makuru mashya TV tubagezaho amakuru arimo avugwa ku kibuga cy'imigwano. Kugeza ubu noneho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yategetse abasivili bose bakiri mu bice bya Donetsk mu burasirazuba bw'iki gihugu kuhava. Ibi yabigarutseho mu ijambo yavuze mu ijoro ryo kuwa gatandatu mu murwa mukuru Kiev. Zelensky yaburiye abaturage ko bakwiye kuva muri ako gace kuko imirwano igiye gukaza umurego. Ati uko abantu benshi barushaho kuva muri Donetsk ubu niko igisirikare cy'Uburusiya kizabona abantu bake cyane. Tuzakoresha ubushobozi bwose buhari mu kurokora abantu benshi bashoboka no kugabanya cyane iterabwoba mu buryo bushoboka bwose. Donetsk ikomeje kubamo imirwano ikomeye mu gihe igisirikare cy'Uburusiya kirimo kugenda gahoro ku rugamba ariko kikaba kigenzura agace kanini. Zelensky avuze ibi mu gihe Uburusiya bwatumiye abayobozi b'umuryango w'abibumbye n'ab'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ngo bakore iperereza ku mpfu z'imfungwa zirenga 50 z'intambara. Abo basirikare bishwe mu buryo budasobanutse mu gitero kuri gereza iri Olenivka. Buri ruhande rukaba rushinja urundi kugaba icyo gitero. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, hora duteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.